Kapitang Inteng! Napanangatan ni kagawad ko, anak. Nunda na panana. Apay nga, pinanawan na anak kalukat ti Tersina na. Ay, kagawad! Gumatangak man! Ada ka dita! Anyat gatangam! Ibagamaw! Agungat matang tibak-bakitan. Nakitutak pa. Eh, ada ka matlagayam dita! Anyat gatangam maya! Ah, Nagadwa labidam! Ibagamaw! ay, Diyos ko. Ay, una yan. Nagsuplada ka matan nga aglaklako, kagawad. Gumatang ako maitimay sa akin, day. Mabitlang takautak ti bulsak. Piso, daytoy. Muto yan! Na. Ato timay sa akin, day! Ay, sus! Huli ka. Baka pungpungtot ka ka, day. Kasano ajak masuron? Pes-peso lat igatang yaw! Anya kay matan? Disturbo kayaw! Maturog ti tao! Yay. Maray, kumatangak man iti soft drinks no adda. Wan adda! Mabitlaan talat! Ay, aguray ka marikwanang tagpili akno anya a flavor ti mayat dita. Aha. Ay, dayay, manungay ti maysa dita. 25 pesos! Jay ngay maysa. Jay adda dita abay na. Manungay may. Ay na! Nakararte kayo gumatang! Ha? Naa. Di ka man nagpili-pili. No muna ta nagbasit matibalor ti gagatangam. Manaktak ka. Naa. Gapo ta imadon dagiti lakom dito'y Tersina, nakasopsoplada kan. Di makalmatan ti ulaw. Ha? Di mo la panunutan, ano saan agapo kada kami nga umay gumatgatang dito'y Tersinam, adayaw adumuras ti negosyaw. Ay na! No demon kayat ti gumatang kanyak saan laang. Live it or take it, marituyang. Na. Ti kunam si kalaang ti customer ko aya. Saan? Ay, masurunak. Nadyak la pampanunutan akagawad ni Marikwanang, impungot-pungot ko lakuman. No kasta ti ugali ni kagawad ko, anak. Ibagam ka ni parinteng. Masapul mo't abagbagaan na ti kagawad na. Kunak man no customers are always right. Ngaruda, kun maysa, opisyal pa'y mga raud, nga makiapadamag iti customer da, ha? Ay basol dayta ni parinteng. No di na mabagbagaan ti pada ng opisyal ti barangay tayaw. Anya ti serbina kas kapitan ti barangay ngay. No di na mabagbagaan dayta kagawad. Imaya, kapitan, taumay ko man ireklamaw ni Marikwanang. Anyat basol na. Kasana, nakasupsuplada itan. Gapo siguro ata dimurasan ti negosyo na. Ridikin na matan ti kaskanyak abasit laang ti gatangan na. Ha? Anya? No balor laang ti piso. Wano lima. Ay na, agungit. Takayat na siguro, jay dakkel agatad ti maigatang mau. Ha? Kayat na day jay. Masapul nga ado ti gatangam ken kuana. Sana kaasikaswan iti nasayaat. Ay, amok day tamaray. Hindi pa'y laang. Mitlagayam. Kahit anya ngay nga rutar aramidam, kapitan, aksyon na mun Mapan kailat na gumatang iti sa bali at Tersinan, maray. Nagadayo mga minjay Tersina di tadaya. Nilaang marikwanang ti asideg. Ibagayaw kun na Andi na rejikan ti piso, wano nababaabalor ti gatangan nyo. Kwarta mo't dayta. Saan aya? Saan mo't abato? Wan mait. Iso ang nagalas ti ugali day jay amarikwanang. Apay nga main, adi na isardeng ti agtagilakaw, no imadon ti kwartana. Ha? Surun kam? Bay amon. Kasaritak to, inton maminsan. Naibos mo't ten ti posporo nga da di tadalikan to yan. Yung kamampay gumatang iti may sa aposporo, iti Tersina ni kagawad ko, anak. Jak kayat, masadutak. Nagadayumot ijay ili apaggatangak, may salaang apospora. Talaga ka di asaan ang mabalin, ti gumatang iti Tersina ni kagawad ko, anak. No balor laang ti daws, wano pisaw. Katwan, Mike. Kayat na,
Daytay ado ti gatangem. Tadi na kano kaya ti masinga no pispisaw. Wano 5 pisos laeng ti balor ti gatangem. Anya. Ay una yun day tanga ugali ni kagawad ko anak. Ay anusak lang ti ba pa ni Jay Ile. Isulang ay at tersina na mabalin ko apagatangan. Ay, nabanuga ka. Itugaw kumampay dito isang titersina ni kagawad ko anang. Pangurayak iti urayak. Ay! Ah. Di ka man nagtugtugaw dita sa ango ti Tersenak na awan ti gatangam. Pumanaw ka dita kwaraw. No di ka maala gumatang. Sali-sali ka nga ha. Sige. Gumata ka ro iti may sa chewing gum. At iti 2 pisos ka. Agdaldalusa? Ha? Saan nga man ay dayta 2 pesos nga igatang mau? Manaktak kay ti trabaho. Apay ngay adiyo kayat. Kwartamot lang dayto ya. Subra kayo mat na nakuanang. Irikap yung titirasina yaw. Hindi yung maanusan ti aglakaw. Anyat kinunam kwaraw. Awan. Naklang gumatang iti sa bali at tirsina. Kawa na. Dudos maalat igatang mau. Hoy, di yung lalagangan ti 2 kaw. Heh. Saan ang mabuo ti 100 mo? No awan ti daw. Anya nga da. No pagtutulagan tayo, asaan tayo na mapangumatgatang iti tersina ni kagawad ko anak. Kwaraw. Mabalin ma, itataba daw. Kitain tayo man. No anya teramiden na itong awanan ti mayat ang mapangumatang iti tagila ko na. Sige, maruwam dahi diya kagawad. Tilabagbagi na ti pampanunutan na. Di na pampanunutan, nga uray overpriced dagiti tagila ko na. Kat gumatang tayo latta, takayat tayo matatulungan. Ang misaw, kas jay ti ugali na. Day tangarod may ti saludsod ko araw. Apay ngamin nga nagpatakder pa lang iti tersina na. No di na mo't ammo ti makibagay. Di la mabalain, parintay. Ti anya paray. Nga papanawo mo, dito lugar tayo, ni kagawad ko na. Anya? Kaya't ko asawain, ikatamaw, kas may sa barangay kagawad mo. Saan mo't alo abiding citizen? Anya? Ay, saan na mabalin day tangay bagbagang paray. Ha? Ti makunak. Damot ka na kayo dayta. Amuyo nga rodan akas ti ipakpakita na. Di mapan kayo gumatang iti sa bali at tirsina. Anya, kasta tinakunakan ka ni Kapitan? Wayne, hey, awan ammo na day siya, kapitan. Kapoy at talaga. Agasip, agmay-may sa laing ni kagawad ko anak. Ngam di na pa'y kabailan, napapanawon di tayo. Ay, yes, kay di tayo ta, kapitan. Heh, Gapo siguro at akadwada ni Marikwanang nga opisyal. Iso adi na maiturod a papanawon. nasa umon tuyang. Dayta, tirasaw. Daytoyan tay ibagbagakan ka inteng. Numaysa ka nga opisyal ti barangay. Nagadaw ti sayang guseng da amang mangeg may papankan ka. Ay, nyamot dayta sayang gusing da kanyak ngay. Kapoy ka kano ngamin a kapitan. Na, Awan amom. Ay. Kandi mo kano kabailan ni Marikuan ang apapanawon dito'y lugar tayo. Uray no amom ama din ti aramidan na. apay kumasyak ti mandaran da amang papanaw ngay. Isuda Na salbag da kita at tataw. Gaputa sak ti kapitan. Sak madla ka na yun at tikit kita inda. ay kat aganos ka, inteng. Tasi kakat nga rod ti kapitan. Ay salbag ti kastoy abiyag. Na, Resign na kun. Yak kayatan. Iwarwaras ka no ni pare Badong kadagiti kakalugaran tayo akapuyak a kapitan. Ay, Ay ibagamtukan ni pare Badong. Tao maiji barangay hulinton bigat. Tagsango kami adwa. Anya, aglaban kayo adwa? Nakunakan ka. Agsao kami. Aglinawag kami. Tikayat ko asawin. Tapno saan nga giwarwaras iti palso adama. Ay, talaga nga awanan ti umay gumatang dito'y tersenak. Nagpasugnod dan sa amat amin nun. Talong nga aldawan nga awan na pulos ti naglakwak. Kasano na ito?
Nakapanimid ka matlatan dita. Maribanag. Nga makasangsangit kan samet, marikwanang. Apay? Ita lang amin am iris ko tibindot ko, maribanag. San gayam anasaya at ti panagsupsupladak ka nagiti umay gumatang. Ngagbalor lang iti peso 1.5 dagiti katangan da. Ay, katwen marikwanang. Tauray no piso laeng, 1.5 pesos. Kwarta latta dayta. Gusto ka, maribanang. Isa pa nga asim. Tadito'y kayon nga umay gumatang iti inal daw, mare. Alay, nasaya at met no nakaamiris kan, marikwanang. Inayaban na kanumait na nakwanang. Apay ka day. Ay, kwarog. Naamwak ngaglaklako kan iti danom kadag iti kalugaran tayo. Di la mabalin ang deliveran nakmait. Uray may sawanod wala ang adram ti danom. Usar ko mga aglaba. Ha? Awan na nakwanang. Saan nababalay? Apay ngay. Jak agila ko iti danaw, numay sa wano dwalang adram ti danom ti katangin yaw. Masapula sa nga pulaw, wano 15 adram. Anya, ay sapay ka sa pula ka talaga ti danom. Sayang lang ti gasulinak, nubasit lang ti order yaw. Anya, Gumatang kayo iti 15, wano 20 adram. Tayag ko adagaws. sige, uray sa anan, kwarog. Awam met ti pangusarak iti kasta kaado ti danom. Gumatang aklangan ijay ilay. Sige, makamu kayaw. Inak nga rodain. Ay, anyan. Agibalbalas sa amatan kanyak ni kwarog. Gapo iti inaramid ko idi kang kuana. Ay, sapay ko matasaan. Masaya tayo may kaditi barangay, hol paday. Anya ta ramidam kanyak pare. Di ka agda nagtawan ti dakas nga ramidakan ka. Kaya't kalaang akalindawag. May papanitian niya pare. May papan ka ni kagawad kwa nang. Apaya di mo papanawon ni kagawad ko anak. Kahit saan mo't ama ko na alow abiding citizen. Awan pa nakibagay na. Manangin bubukod pare. Ay, day tati kayat ko ilawlawag kan ka paray. Saan ko basta mabalin apapanawon latan ni kagawad kwa nang. Anya. Malaksit iti dayta. No amin kayo alumugar, kahit kumuntra kay amin, mabalin siguro ti pampanunutan. Kasta ka de, pare. Oo. Si kakit di mo, di ka makaaw-awat. Ha? Ako'y nga minti panunot mo Iso asumardeng ka nga agsa-usaw. Diyak kaya ti kasta pare. Nagsuri ka. Sorry pare. Ikarek. Jakton ulitan. Pakawanan na kuma. Pare. Aklunak. Siyak. Tiawan na muna. Ala. Agawit kan. Panunutan dagiti imbalakad ka. Ay na, agyaman tay may nakmatlalinakwan iti danom kuarog. Agyaman Namiris ko nga main, asa na rumbang nga balsan kayaw, nanakwanang. Ay na, agyaman no kasta. Ay, kahit pakawanan gapo iti bidot ko, iti kalabas. Nagbabaw yakon day jay. Di ka agdanag, napakawan kayo umitang. Jak ugali ti agimula iti sakit tinakam. Ay na, maragsakan na kiti kasta nga imbagam. Di kay agdanag, tamanipod ita, agbalbaliw akaon, nasaya at akaon. Ay, rumbang lang nga kagawad. Nang runa, tamay sa kabaya kagawad. Kumusta kan, marikwanang? Ay na, agyaman naktay may kaditoy. Siyak kumati mapan ije balayaw marituyang.
Tapno dumawatak iti dispensa. Anya, Ay, sorry No nyaman tinaaramin ko idi kada kayaw. Pagbababawyak itan. ala, tapno awan ibagbagam kanyak, pakawanin kamutan marikwanang. Agyaman hak. Promise. Saanan ang maulit day dyan. At dayta, natamaak tilata iti tuktok na di abataw tuyang. Sure hate na talaga. Ay na, nalainga ka tuyang. Siyak man, Mike, badong. Mudto'y manday ta ergan ta padasek, Mike. Agusar met ay iti ergan ti may sa babae tuyang. Di kunam. Ha, Jaket ka ba ilanan? Ha, ipakitak itakin ka. Akabailak met atiruan dayay puon ti basip akayaw. Babaan ti ergan. na. Mala, agpraktis ka may tuyang. Naduatan taw nga agusar iti ergan. Paano pare? Kita lang pare. Na, ada ergan mo Gimatang ka iti ergan? Wan pare. Na, pangusaram nga iti ergan ket saan mo't unay akabakiran dito'y ayan tayo. Ta adda ko mamaanupan. At dantulat tamot pare. Ay, inkaman nga rod iti kabakiran pare tayong kaganop. Bareng ada maalam baboy ramaw. Ugsa. Tapadigwan naktaw. Uray no 30 kilos laeng. Ayuan mo't pare. Di ka madanagan. Tanoad dan tumaano pa. Padigwan kan taw. Sige, lumabasak pa. Agdardarasak kay. Na. Itawan pa agimatang iti ergan na. At saan mo't amang ano? Ayos, tapukes. Natirwak ti ulo ti kawitan ang manok ni Parinteng. Badong, anya dayjay? Ti manok akawitan ni Parinteng, o may umararubayan di taoy. Papan mo ala na rin, talamawamon. Naimbag lang nga, dasidain ta. Anya, ay, por Diyos ka badong. Shh! Tagtaga rito yan. Pakairanudan ta dayto nga irgaan, kunak nga raod. Masubot ko, ti pananggatan ko iti daytaoy. Ay, talaga nga awan jay dakkel akawitan ta, Inteng. Idi pa'y lakalman na mapukpukaw. Ne, apay ngay. Kat sigud mo't asan nga umad-adayo. Ay. Nagdamdamagak nga road di ta kaaruba. Ang awan mo't kano tinakit-kita da. Mangan mo't no tinakaw dan. Sino kumangay mo't agtatakaw iti manok dito'y lugar tayaw? Ay bayam ta sa pulat. Mangan mo't no pinatay ti aso. Sapay nagdakkel day di akawitan. Unay sa kanggal. Sapulak di may sa manukaw. Hindi pa'y lakalman. Sapay mangrugin nga gitlaw. Ay, madiday to ang mapaspasamakan. At hapag nga rod nga dakalugaran tayo matlang agtatakaw iti manaw. Ay, masapul ang matiliwan iti kabiitan na panawan. Narigatan, nagrairamanan ti panagtakaw. Inteng, nangala ang iti manok akawitan. Ginatang ko iji ilay, tapno adda sukat tay kawitan na napukaw. Maikaw no awan nagtaraok iti parbangaw. Nasaya at met. Tapno adda kadwa jay upa a manok. Iti kasta, agitlog tumanan. At damat gayam kawitan dito yung manok mo paray. Ay, sige. Panawan kayo pa'y dito'y paraangan. Inteng, pare badong. Sige. Nagkapwa may paray. Awit mo mananday ta ergan mau. Ay kitwin mo paray. Mapan ka aganop? Paliiwo man na imbag ni pare badong kwaraw. Tamangan no isutag tatakaw iti manaw. Ha? Masurunak. No makit-kita nga pagnapag na iti inal daw. Sapay itugtugot no day te paltog na. Ako namlan adda maanupan na dito kat saan mo't abakir. Wanyag paiswan niyang No tunggal masabat kaw. Adalat ta ergan na. Ako namla ko no adda erganen na dito. Mala, bayan yaw.
paliiwag ni Tata Badaw. Ay, makaturturog ak meten itinalaos une abusog ko to yan. Oh, di iturog mo pa ibigay. Ay, naimasak nga may tinagpulutan iti karni ti manok ni Kuaraw. Iturog ko pa'y basit iti sopa. Kalpasan na, rumwarak tumanay nga agpag na dita daldalan. Para nga damasalaw kumanan dita, amabalin na paltugan asidaing. No kasta nga raw, buludak pa'y ti irgan ma. Mapanak ijay bangkag ta. Tain nakitaan dagiti mulak akardes no nagbungadan. Ay, di mo alayin day tayirgan ka. Ang mga hold up pa'y kin ka. Ah, apay, itulog ko man. Ha, paltugak ida ah. Ah, ay di mo ipilit. Saan man lang? Awan ayat tilakom dita abala ti irgan, kagawad ko anak. Awan nga, Rod. No kayat mo di mapangka ijay ilay. Ay, igatangan naktuman nga raw, maray. Ha? Bayadak tumit laeng adagaw sa paman na sumangput ka. Nagadumatan ngay abala dayta. Siguro, adutiman ano pan nyo asin si daan nyo kan ni Marituyang anya. Ayun mo't maray. Tano makaduak, kitkaslamat laeng na panagpalingkay ni tuyang ko iti karni amasida. Ay, makapaapal kayo met kabadong. Anya ngay mo dagiti man ano pan nyaw. Mangipadigo kay met Ay nainteng, mapukpukaw man ti kawitan na manukta. Anya? Itay pa'y labigat asap sa pulag. Hanggang jakmat mabirukan. Mga no da iti kaaruba. Agure ka tasyak ba't ti magsapal. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Sige, padasimot asapulan. Bareng makitam. Salbag ti kastoy. Matiliwak laag no asino dagtatakaw iti manaw. Tiri-tirat ti tanggad na. Sa ako ipaspas. At damanin na ano pak nga buyo tuyang. Dah, manok samot akawitan dayta, badam. Tagtagari. Kawitan ni pare inting manin dayta. Mala, inkalamawanan. Naimas dayta kay. Sigurado ka nga awan nakakitaken ka. Awanin ti adupay asao tuyang. Wala, inkalamawanan. Di sigay, mapadakaw. Talaga assure hit daytoy nga irgan. Sana ka nagkamali aging mata. Hagasem, maudin abalak tinabatay. Ang natirwak ka na sa yati ulo di manaw. Nagawat ko anang. At tuya, ito umay ko ipadigukin ka. Nay! Awat mo. Pinaypay sumangag payson ka ba dong? Ay kituin mo't kagawad. Tingay bala ti ergan nga order ka. At nakadaing. Ay, uwang gaya man niya. Wun, aday nalak. Ito, 5 pakete dayta. Ay na. Agyaman kagawad. Kahit manungay daytoy maray. Kwa, oray dayta upatlat bayada maun. Libre ta maisa. Ay, agyaman kagawad. At di kagdanag. Tano adan tumanen maano pa. Umay kan tumanen padigwan. Nala, agyaman nga ron ka ba daw? Mga no adda mo nga agtaktakaw iti manok kagawad. Nay, awamat, kapitan. Apay aya? Ay masurunak. Nagsarunukit ang napukawan nagiti dua manok mi kanibanang. Anya? Uray ni Kwarog. Napukaw ti may sa manok na. Isu nga dalaki dagal ala iti manok ditaw. Maduktalak lano asinaw. Taipakan ko ti si bibiyag a manok. Hey, malagip ko lakat ni kabado. Ay sapay la kuma. Tasaan nga agpayso ti atap ko. Ang mga no tay manok mo ni kapitan tay impadigo na kanya. Isu nga no adan tuman madlaw mo asabali ti garaw na maray. Yawag mo adagos kada kami, ha? Wine, kapitan. Lumabasak pa dito yung parangan nyo, pare. Ay, mabait lang man. Apay ka day, pare. Awit mo manen, day ta ergan mo. Apay, sa dino manen ti pagano pam? Mapanak man, nagpagnapag na dita. Bareng adda masalaw ko nga abuyo, pare. Ay, bilet kunak kuma. Sige, pare.
Labsan ka pa nga rod dito eh. Ang dua-dua ak ititig-tig na di pare badong Heh, sa bali da ito yan. Hanggang adda na alak adot-dot ti manok iti basuraan da tataba daw. Anya? Kita akmati ko na mga inalam adot daw. Aw, ato yaw. Ah. Kitahan nyo ana yung bagday ito'y adot daw. Na. Dutut mo't ngagpaisaw. Isumot daytan. Hay, hagalwad kanyak da dya pare badang. Mapanak ije balay da itamot lang. Kuyugan ka nang kay. Ado itatibalak. At praktisak pa ya pumaltaw. Babayin da ito irgan ka. Anya ter aramidam dito'y pare. Ha? Ha? Parinteng? Agin ensayo kan sabot a pumaltaw. Apay, adun timaan ano pam dita arubayan. Ha? Sigati nagpaltog ka dagiti manukon niya. Ay, Di kan aglibak ta da ebidensya miken ka. anya? Aw, ato'y ti ebidensya ngayon nalak iti pagbabasuraan yaw. Ha? Iso amin da kita. Eh, Magadaw, aw. Ha? Ay, salbag. Nakita na mo't gayam ti dot ti manok. Ay, Mutoy man ki di day tasalit nga ergan mo. ay sana pare. Kukwak na ita. Alam mo nang kay. Wait! Nukasta, manok yu te inya dubo ni kapadaw ngay padigo na kanyak, kapitan. Katwan bet. Ay, nuamukla kasta, jak kumay nawawat. Daytoy nga ergan, tinus usar na. Nagtungpalakla ang matitibilin na ngay gatangak itibala. Tatiambawk, nasaya at pangaramatan na. Kunak ano mapan iji kabakiran. Ay, Mamatpati kan tumot iti day dya ataw. Damat aya, abuyo ditoy. Awan man. Ay, awanay. Inala ni parinteng di irgan ko to yan. Anya nga itateramidek. Tinasaya at surutom ni Kapitan Ije Balayda. Makisarita ka itinasaya at dumawat ka iti pamakawan. Ay, kumangarod. No pakawanan na ka. Kin isubli na kanyak ti ergan ka. No ngay di namod kayat. Ay, katpadasam Barang numaay-ayong matlaang ni Kapitan. Ay, madanaganak to yan. Itorturod ko na. Diyak kaya't amapukaw ti kakaiso na nga ergan ka. Inteng, apay nga nalamot tanday ta ergan ni pari ba daw? Ay, no saan nga umay ditoy? Jak itad dati ergan na. Masapol nga agsarita kami pa itinalapat. Marwa man day jay atao. Agala iti ergan. Dakas mo ti pangaramatan na. Parindeng! Umayak man! Daytan ni pari ba daw, Inteng? Ala, panawan kayo pa ditoy. Ala, dumanon ka pare. Ay, agyaman ak pare. Pare, pangaasim ka di Daytan mo kanyak dayta ergan ka. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon dayta ngay pare. Ibagam pare. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan, badong. Ay, natuyang. Kunana, bayadak ka no iti doble, ti manok na. Ay, ura yun Tinaskaan makiariglukan adagos ken kuana. Narigat no kalabanom ni Kapitan. Ay, no si kanto mo niya men tuyang. Apay asyak manan ti pabasulang. Wen tadi mo lakit inlemang di dot-dot ti manok ni Parinteng. Anya, basol mo Nagkuna ngamin nga aramatem ti irgan mo iti kalukwan. Anya ngay ita. Kasto ti makunak anya paray. Bayadam ti manok ko iti 1,000 pesos ti maysa. No agdublay, 2,000. Times daw equals 4K. Plus 1,000 pesos, 5,000 din. Ken isardeng mumutan ti agaramat iti ergan. Nalawag. Kanuray siyak mata. Bayadam mo di upak a pinalto kami tay. Ay, agtal na ka mamit ko araw. Adaya ebidensyam. Asyak tinagtakaw iti manok mo. Alaman? Disnugin kan tupay makita. For your information, napanak nagpabuyon kinila kay Totoy amam mo yaon. Kat si katinto do na anang paltog iti manok kaw. Inaramid yung kanwa pulutan. Wayne, aminay, siyak,
Ay, salbag kayo, kiday. Aw, makita yaw. Di husto ti atap ko kada kayaw. Ay, pare, nagalas ti pa nagsasaom. Iso nga awanan ti ari-ariglo ita. Gapo ta pursigido kami itan. Amang idarumkan ka. Malungsot kan iti pagpaludan. Pare ba daw? Ay, sana pare. Ibabawik ti imbagak pare. Kasyan dak. Ay, tatabadong! Madingamin ti aramid mo. Nagkunang amin nga erganam ti saan mo amano. Anya nga ita? Todas mo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangay.